Mai ka kwai na ta wi khaliu maling mai YouTube channel big ton re net la mai ton riu dare. Asai November tarik ru na chikyu kum sing nai na ji na padai. The Gaanphiu Mail, the Tamenglong local newspaper king in Sam the khou. Infal November tarik ru na tachat. National People's Party rui N Biren Singh resai me BJP government a Manipur khau machong in tha khang la ding la kan mitang Naga People's Front rui NDA government a kaluai na alliance subam puni dei tu na ti thai kan the NBF hai BJP tong alliance party karan liang me ye kum na intaw tong khongding khau NDA government khau rui withdraw suni mai lat bam ma ge intaw kuk mai gan khau hai BJP government leading in sampuni dei tu na NBF state unit president awangbo new mai rui infal khau chamla minun le Party's office khau pari ra mai gan khau sa indaw kan the awang bauri intaw kung mai gan khau government ama chuang mai hai rui Manipur tung issue ti hai sau singam pani tuna sa kane awang bauri November 3 ru na khan nung alaw kazaw na mansai kan saruk Jiribam khau nim tat kan meta soloi kan mai khau tan na nu ni mak mai indaw kane alaw khani into mai ta mansai re sulak ni mai thiek khau siloi kan meta lung hap mai indaw na mi kup mai tan hai kaloi na sulaudat mak khang sang hoi kane Jiribam khau alaw khani into mai nun ta nim tat na siloi lau mai tan hai mai goi re condemn sunu mai ta ni tuna sa kane government renew mai kam kan pat lau khang karam mi tiki kaniu tai thaina in phang the tuna sana mi kup mai tan hai in taw tong charuang khau sulak ni mai tan de tuna sa kane in buna minister awangbo rui MLAs kani minister nun kai mob risu ka silaw kan mita pian mak mai indaw na mi kup mai tan hai kaluai na ta laudat mak khangi sang hoi kane lo hai aniu ban khau law na tan su mi hai rui kalai mai phungwa ngam mage tiki state tuang zaw su ka silawi tuna sa kane kumna man sai goi ri ka khan kai na pari ra mai na rui state khau chu sak mai gwangdat ngam pu ni tuna sa kane Infal November to recruit na tachat Infal khau civil society organizations azurui central government institutions azuta in bank kahou kanthe coordinating committee on Manipur integrity spokesperson K Athobarui chamla me khau allow khani into mainun ta seloi kan mai report gong kan metang government rui man sainun tong panti khani pochai ta ngak longam makhi tuna ka khan ka haubam the tuna sagane government tapian mak mai indaw na man sai azu re protest at kai bam the khani mi da khau kokomi resign na government rui ka thau tan mak na ba mai chi hainu ni mak mai indaw na government institution goi da in bang ka haubam the mi hai government da pressure ti mai suna tat kai bam chongi tuna sagane November 3 group na tachat nung CSOs nun rui government office nun in bank kan mai khautai ECI office lamfel economic and statistic kani IBST office complex kazaw kane mi ta khau government re curfew law na internet hingbam sini mansai azu re protest at kai mai inthak mangna bami kumna November 3 group na tachat nung haini ima kaithel khani kabam azu khau protest at kai kai kane Tamenglong November 3 group na tachat State Bank of India Tamenglong Branch November 3 group na tachat kum singnai na chui na padai khauretan su ka haubam the Medical Gate Tamenglong headquarters khau November 3 group na tachat nung rui ka hau na customers azu rui account wonglan ka hau law na bam the kumna thau ku mai kapang SBI account la law ba mai nun rui ni Tamenglong Branch khau kalai wongdat khang process gwang ka haubam gai the SBI Tamenglong Branch khau account lan ka haubam mi tiki official suna inaugurate su law makna bam di hi mi tong Tamenglong chong SBI branch manager kai guang pau S-pan mai khau kalam than megan khau head office thang redirection ti guang pu khau ri formal inaugural program to sin khang supni tuna sakane Infal November 3 group na tachat Jiribam khau allow gan thum khani into mai kan thum tan nim tat kan mai tang thaina inphang kan mai khau pian mak mai indaw na Jiribam police station dang khau November 3 group na tachat nung protest ta kai kan mai khau security forces leban thau na khau ri gan kha thai kumna gan khat ka biu kan mai lam khau phugut khang Manipur governor ri order tipat kan protest at kay bam mainun le Colonel Nectar Sanjanbam Senior Superintendent of Police Royd Zai mai Special Commando Team lat agina ban thauna kharui public ganai kabiu kan tongi kumna kabiu kan mai ganai khautai kan khathu thai kan tonge protest at kay bam mai ta suloi kan mai khau hai authorities reconu tongam sin alat menai bam nuwi tuna sakane mi tonglam khau phupat khang governor ri inquiry committee ka siam kan thi inquiry committee khautai kabib ke IPS IGP intelligence chairman khani ningshen warngam IPSDIG range 3 da member khanglau kane committee to investigate that kaina security authorities reckon yungam
อลานไม่เชียเขาสินปิวบัมจูตุไม่ใจผู้บัดขังที่ไทยกันเองคอมมิตี้รีพูกุดนี่ไม่เติมเขาใจ special commando team เลยอากุไม่เชียเขาบ้านทางหน้ากันตุจูคันนี่ตัวบุยสังริจูตุไม่ใจผู้บัดขังที่ไทยกันนี่กุมนามิจงรีพอร์ตใจจังตำรูลุงเขาสมิธสุขัง governor จง order เขาใจฮีกันเองคอมมิตี้ตรงตานตัดไกkahou mai sunak colonel retired nectar sangjembam jong service senior superintendent of police combat tuna lau bam mai chai kagan an sa khang ti thak lau kan thi mi hai manipur khawla lu ran ku bam mai khaw hai authorities nun re protest kai bam mai nun ru khaw lungning in than na tan pat bam dai chu tu mai dai phu pat khang ka siam kan chong e governor re committee khaw investigation dai in chu mai thia khaw tat kai khang khani law and order issued zausit mai khaw public confidence dai state khaw denied khang tan pat ro tu na ti thai kan ne Tamenglong November tarik rut na tachat Manipur government re district Chennai khau internet ban sumai zang ne nai sai ka swan dat kan thi internet ban hai November tarik chui na kha chuang khwang pangu minute rut na pu ting zin ngan tat kai dat khang November tarik rut na tachat nong order ti padat kan chonge Manipur khau ka dai suna Infal Valley khau education ran ku bang mai lung khau law and order situation high control sunu khang tuna Saturday ting zin tai roi Infal West Infal East Bisnupur Thaubal Kakching Kangpokpi Khani Churachandpur district khau Monday ngan khang internet thinglau kan chonge kumna asai law and order situation review so that mekan kau siswai mai azu patnu mai tuang nai mai zangrui zang nei nai zai ka swan dat kan chongi internet thingkan metai mobile data services VSATs broadband khani VPN services ka zau kane tiki internet ai government office chuang list line khani FTTH connection goi thu thingmagi tuna N Ashok Kumar commissioner government of Manipur jong notice ka tai hi kane thauku mai rimi tong order dat wan na internet tibam jong nai thai lo thailai na ka zinai mai legal action sen thau pani tuna internet provider goi khau ti thai kan nei Churachandpur November tarik rut na tachat Manipur's cookie organization rui November tarik rut na tachat nong ti thai kan mai thailai na Jiribam district khau CRPF ri cookie cho chabuan ru ta saloi kan mai khau nutni mak mai indau na coffin rally Churachandpur khau tat pani tuna ti thai kan the Jomi Students Federation Cookie Students Organization Kanimar Students Association tong joint public notice November tarik rut na tachat khau ti pat kan mai thailai na school goi ta class 10 ru ku kan mai insam na nun khani colleges insam na nun ta thula miu mai ti piu na thaupat gai khang ti thai kan the coffin rally organizer nun roi PTI khau ti thai kan mai thailai na chabuan ru tong dummy coffin sai pon na rally tat puni tu na sa kan ne inta cookie jo mai chabuan thai kan minun ta local hospital to morch khau lau bam di he tu na sa kan ne Indigenous Tribal Leaders Forum rui Sunday nung lading la kan mai thailai na chabuan ru tong postmortem examination reports kan yu kai ke khun khau ti kuang tang mak san thai minun pum tai invite lagi tuna sakane Infal November tarik rut na tachat Manipur tunglat lu hairui thau khani LPG market khang ka building bam thi Jiribam khaulat lu pat na thaisu mai azu pat na ba mai hairui state khau phungut mai petrol diesel khani LPG gari gai mai gari gut nu mak na ba mai hairui kung mai ti lau bam the lumnu mai cham thailai na Indian Oil Corporation Limited gas blotting plant Sigmai Infal khau LPG stock hailoi puni na bam thi tuna sakane Tamenglong ting nai luan matui bu tarik rut na chakyu kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting sin nai nai zingbang ting puk in than ne matui bu tarik chui kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting sin nai nai zingbang ting puk in than ne mai ka koi na king in soi na king lau mi khanta gui khallu maling ma YouTube channel biak tun rei nai la mai thon yu dere asai khang tu cham hai khawringa lau thei in tuan khong ru makhai kai mi gan rui king in sam de la kho thon good hey